fizičkoj strukturi, već zahteva i kompleksnu rehabilitaciju, što je on uobličio u svojoj doktorskoj disertaciji. A taj kompleksni pristup, heterogen u pogledu tretmana, jer uslovljava angažovanje više stručnih disciplina u cilju delovanja na njega, individualno sa jedne strane i društveno sa druge, a to je glavnije nego bilo šta drugo. Dakle, Ajdinski nije posmatrao slučaj, već slučajeve kao celinu, kako bi ih sistematski riješio, a pojedinci u tom sistemu nalaze svoje mesto. Takva koncepcija je prihvaćena i od strane samih osoba sa invaliditetom, otuda je on i član svih mogućih organizacija za hendikepirana lica u Makedoniji. Dakle, ne pojedinačni tretman, već tretman čitave kategorije određenog tipa oštećenja kao kompleksnog i trajnog koje treba rešiti i ovoga je rešio na jedino mogući način u Makedoniji. Četvrto, Ajdinski nije ignorisao postojeće trajne vrednosti socijalnog sistema, ali je na njima, bolje reći u njima, ugrađivao nove ideje, koncepcije i metode rehabilitacije. Nalazeći se na položaju do koga su dopirali odjeci svih modernih čuvanja u svetu, on je i njihova kao i njihova praksa iz raznih zemalja, on je procenjivao šta se može, a šta se ne može primijeniti u Makedoniji, te je otuda bio krajnje racionalan, što je potvrđeno i od strane mnogih eksperata koji su studirali ovaj problem u Makedoniji. Znači, Ajdinski se nije zadovoljavao postignutim, već je stalno inaugurirao i nadgrađivao postojeći sistem socijalne zaštite u Makedoniji. Peto, izgrađujući sistem institucija socijalne politike i imajući osjećaj potrebe za njihovim postojanjem, on je stvarao i kadar za njih. Najpre su to bili tečajevi za proučavanje određenog problema, zatim priočeni socijalni radnici, a zatim više škola za socijalne radnike, pa onda razni tečajevi za spremanje nastavnika defektologa, dok nije to postao institut za defektologiju pri ovdašnjem univerzitetu. A kadrovi su bili nosioci celokupne socijalne i defektološke delatnosti na ovom polju rada, a za njih je bila potrebna knjiga, udžbenik, priručnik, praktikum, ali i informativna brošura u cilju obaveštavanja široke javnosti. Tako je Ajdinski pokrenuo najpre časopise Poraka, zatim Roditelji i deca, Socijalna prašanja, Defektološka teorija i praktika, koji su odigrali i još uvijek igraju određenu značajnu ulogu u izgradnji kadrova u ovoj oblasti. Osim toga, 113. Podneo je 14 referata na seminarima o kadrovima u inostranstvu, tako da ukupni njegov stvaralački opus iznosi blizu 300 radova. Opus profesora Ljubomira Ajdinskog možemo ga predstaviti jednostavnom jednačinom. Naučno znanje plus praktičan rad kroz radno iskustvo dali su današnji status quo makedonske socijalne politike i makedonske defektologije. Kada sam hteo da rezimiram rad profesora Ajdinskog u celini, onda sam video 5 ciklusa njegovog života i rada. Prvi ciklus obuhvata njegov rad u socijalnoj politici od referenta, savjetnika do pomoćnika ministra za socijalna pitanja. Drugi ciklus njegovog života obuhvata njegov društveni rad
i politički rad od pionirskog i omladinskog rukovodilaca do narodnog poslanika Makedonije u parlamentu bivše Jugoslavije. Treći ciklus njegovog životnog opusa obuhvata njegov praktični socijalno-humanitarni rad u stvaranju mreže socijalnih institucija po čitavoj Makedoniji. Četvrti ciklus njegovog života, koji po mom mišljenju i najveći, obuhvata period od seoskog učitelja do profesora univerziteta i osnivača Instituta za defektologiju pri ovom univerzitetu. I najzad peti ciklus njegovog naučnog istraživačkog rada na polju socijalne zaštite i defektologije, kojim je bio okupiran celog života. Svaki od ovih ciklusa predstavlja čitav jedan život. Pa mislim da bi se ova knjiga profesora Andrijevskog, koju danas promovišemo, trebala zvati 5 života jednog čoveka. Koliko god izlažem život i delo profesora Jedinskog, verujte mi, nisam rekao sve. Jer je on u jednom prigodnom referatu ne može sublimirati sve ono što je Jedinski uradio za dobrobit hendikepiranih Makedonije, pa i šire. Ali kada se zatvori posljednja stranica ove knjige, pred vama se ukazuje jedna grandiozna ličnost, ali saznanje da se tako rađala socijalna politika i socijalna misao Makedonije, da je tako nastajala i ostvarivana socijalna politika i njene ustanove, da su tako nastajale specijalne škole za rehabilitaciju hendikepirane dece, da se tako stvaralo socijalno zakonodavstvo i stručni, defektološki i socijalni kadar. Doista, jedan čovjek sa mnogo života. Pa poželimo našem Ljupčetu još dugi život, mnogo stvaralačkog elana, a Andrijevskom Veličku veliko hvala što nam je predstavio kolegu Jedinskog, našeg zajedničkog prijatelja, u jednom drugom svetlu, jer njegov život i rad je doista rad jednog blagorodnog čoveka.